hari ikintu namaze kubona kandi icyo kintu nawe nugibwirwa uraza gusanga ari ukuri. Buriya ubuzima bisa no gukina urusimbi. Umukino w'urusimbi iyo abantu bari kuwukina ntabwo baba bazi neza ko uko ugomba kurangira. Ababetinga barabizi. Ushobora kugura ekipe ya Arsenal ngo iratsinda ikipe ya Burnley iminota 90, umusifuzi yasifura ngo match yarangiye, bikaza kurangira Burnley itsinze ikipe ya Arsenal, bikaba inverse y'ibyo watekerezaga. N'ubuzima nuko bumeze. Rero ikigomba gukora gikore bwangu, inshingano ushinzwe uzikore kare, uzinoze hakiri kare, kubera ko nutegereza ngo nzabikora ejo hakagera ukongera ngo nzabikora ejo, nshuti yanjye ejo ntago habaho. Ejo hawe uyu munsi. Kora ibyo ushinzwe ubikore birangire, hanyuma ibyejo ubitege abejo. Icyo nicyo ugomba gusigarana mu mutwe wawe. So reka twiganire n'amakuru y'imikino yacu y'uyu munsi. Nk'ibisanzwe muzi ko ibyacu byose byibanda ku mupira wacu w'amaguru wa hano iwacu mu Rwanda. Rayon Sport ikipe ya APR Football Club. Ariko abakunzi ba APR bakunda kudushinja ko tuvuga ikipe ya Rayon Sport ko tutavuga ikipe ya APR Football Club. Suko kuba tutayivuga ariko tuyanga. Benshi badushinja ngo turabareyo, ntabwo turabareyo. Twe dukora kinyamwuga. Iyo dufite amakuru ya ekipe turayavuga. Ntabwo nzicana kuri mikoro ngo mpimbire ikipe ya APR Football Club ngo yambwiye ngo ibi nibi kandi ntabyo bambwiye. Ikintu cyo guhimba cyo ntabwo uzigera ucyumva hano ku Nyenyeri TV Rwanda. Niwo mwihariko wacu. Amacano menshi agiye atandukanye usanga akunda gushakisha views, bagahimba inkuru zidahari, bakazibabwira ye mukanazikunda. Ariko iyo utegereje ibyo bakubwiye ngo bizasohora, biza kurangira bidasohoye. Uzi impamvu? Ikinyoma cyambaye ubusa. Gukora inkuru ushakisha views nta kintu n'iki na kimwe byamarira aba sportif mwe mudukurikira umunsi ku munsi. Suko kubihimba byananira ariko sinabikora. Ikintu cyose uzumva hano ku Nyenyeri TV Rwanda kizaba kiriliyo 100%. Ababirwanye babirwanye, ababikunda babikunde, ariko icyo nzi neza cyo nuko umubare munini uzakunda ibyo dukora. Niko bimeze. Rero mu ikipe ya Rayon Sport muzi neza ko ikitwa Mercato, isoko ry'igura n'igurisha muri ekipe yambara ubururu n'umweru, ko ririmbanyije. Abantu benshi numvise barimo batega iminsi Rayon Sport ngo imiragura nari ngo nta bushobozi ifite bwo kugura abakinnyi, kandi kuko nibyo ntabwo bariho babeshya. Ariko iyo urebye neza imigurire y'ikipe ya Rayon Sport, uruhande rumwe urasanga iri mu kuri kuko nibwo bushobozi buhari, ku rundi ruhande wabikurura ugasanga ugereranije n'ikipe ya APR Football Club. Rayon Sport imiragura nabi. Niko bimeze. Ariko yagura nabi itagura nabi, umwihariko w'abareyo, ubudasa bw'abareyo buri gihe buhora buri imbere yandi makipe yani iwacu mu Rwanda. Yitwa Rayon Sport Gikundiro, Isaro ry'Inyanza, ikipe y'Imana, nandi mazina menshi abakunzi b'iyi kipe yambara ubururu n'umweru bakunda kwitazira bitewe n'igikundiro cyayo. Niyo turimo tugarukaho. Yitwa Kwizera Olivier, ni umuzamu w'ikipe ya Rayon Sport, akaba n'umuzamu w'ikipe y'u Rwanda Amavubi. Mu minsi yashize mwumvise inkuru zivuga ko uwitwa Mupenzi Eto urimo mubona hano muri screen ko arimo amujya mu matwi kugira ngo ntazasinyira ikipe ya Rayon Sport. Yashatse kumujyana muri APR biranga. Afande
chairman w'ikipe ya APR Football Club abwira Mupenzi Etoko icyitwa Kwizera Olivier katagikozwa bitewe n'uburyo yavuye mu ikipe ya APR Football Club, indiscipline ye, kugira ngo ashoboka n'ikipe ya APR Football Club biragoye. Kubera iyo mpamvu Kwizera Olivier kujya mu ikipe ya APR byaranze, ariko byanga uwitwa Mupenzi yahatirije ibi by'ubusa. Nyuma rero yuko uyu nguyu Kwizera Olivier byanze ko ajya mu ikipe ya APR, agatima ke kongeye kugaruka mu ikipe ya Rayon Sport. Ubu tuvugana ibiganiro na Kwizera Olivier mu ikipe ya Rayon Sport birarimbanije. Recruitment yasabaga y'ibihumbi bijya muri za 50 by'amadolari, Rayon Sport ikamuha 30, bisa nkaho biri likely ko Kwizera Olivier yafata. Ku mugoroba nagerageje gucata na Kwizera Olivier mubaza ku makuru ajyanye na transfer muri Rayon Sport no kongera amasezerano, ambwira ko ibiganiro birimbanyije, ko igitekerezo yari afite cyo kujya mu kipe ya APR Football Club ko cyahindutse, kandi na gahunda yari afite kujya hanze y'u Rwanda ko isa nkaho yahindutse. Ubu ibitekerezo bye byose, umutima we wose uri kuri ekipe yambara ubururu n'umweru. Abareyo kano kantu mugashyire mu mitwe yanyu. Igisigaye ni iki rero? Hategerejwe ko kuwa gatandatu nta gihindutse Kwizera Olivier ibye biraza kuza kuba byamaze gusobanuka hagati ye n'ikipe ya Rayon Sport. None ndibaza nti ko Murenzi Abdallah akomeje kugenda ashyirwaho igitutu bijyanye n'abakinnyi ari kugenda asinyisha bavuye imihanda yose b'abanyamahanga, agasiga bene gihugu. Nimvuga bene gihugu ntuye ngo Abanyarwanda, ndavuga abakinnyi bahoze bakina Rayon Sport uyu mwaka dusoje w'imikino, yabateye umugongo asinyishamo 2 na Kwizera Olivier ugiye kuba wa gatatu. Ariko se ko mperuka uwitwa Yusudiyanye mbere uko ava hano mu Rwanda, muribuka igihe yaramaze gukina umukino n'ikipe ya Kiyovu Sport, Rayon Sport ibona itike yo guhagararira u Rwanda mu mikino CAF Confederations Cup, inganyije na Kiyovu Sport igitego 1-1. Nyuma y'umukino Yusudiyanye yaganiriye na Murenzi Abdallah, perezida wa Rayon Sport, hanyuma baganira ku hazaza h'abakinnyi ekipe ya Rayon Sport ifite. Murenzi Abdallah yagishije inama Yusudiyanye, hanyuma Yusudiyanye mubwira ko ibyo agomba gukora byose, ko Murenzi Abdallah ko agomba gusinyisha abakinnyi bose afite azi ko babanzamo mu ikipe ya Rayon Sport. Uhere ku muzamu Kwizera Olivier, ukajya kuri 2 ha Rayon Sport hakabange Shimimana Emmanuel, ukajya kuri 3 ha Iriganijuru havuyemo Ben Aziz Dawo, Chimanga Chirembera Ramadan, Emery Bayisenge na Yusudiyanye, Shimi Ntuze Fabrice ninde irindi zina munyibutse neza. Muri make iyo colonne vertebrale yose Rayon Sport yari ifite yagombaga kongerwa amasezerano nk'uko Yusudiyanye bivuze. Hagati mu kibuga kwa Richard Ndayishimiye, kwa Babedi Bigirimana Rukando bakongererwa amasezerano. Aziz Basane Kuranya akongererwa amasezerano. Forunganye akarikurwa akagenda, kubera ko twamaze kubona ko Nganye n'umukinnyi mwiza, ariko ikibazo cy'imvune yahuye nacyo cyakomeje kumukoroga. Ikitwa ubwoba mu kibuga cyaramuzonze. Bitewe niyo mpamvu rero Kwizera Olivier yasabye ubuyobozi bwa Rayon Sport ko iyo kipe yose ibanzamo y'abakinnyi basoje amasezerano ko bakongererwa, hanyuma Forunganye, Ben Aziz Dawo n'abandi batabanzamo
bagasezererwa bakagenda, Rayon Sport ikabona kuramforosa abandi ariko yakipinze 11 kibuje yabo. Ariko ikibabaje ni kimwe nuko aho bigeze inama y'Usudiyanyi yagiriye Murenzi Abdallah, Murenzi ntago ayikozwa, bisa nkaho agenda bigura intege. Nyamara tukirengagiza ko ikipe ya Rayon Sport kugira ngo ikomere, ikintu cyo gushinduranya abakinnyi buri mwaka igomba kukirinda. Tujya tubona ikipe ya APR Football Club itwara ibikombe bya hano mu Rwanda byose, igita cyose kagitwara, suko APR ikipe ikomeye wavuga ngo irenze izindi kipe zindi. Oya, ntago ikomeye. Niyo urebye no mu bakinnyi bandi isanzwe ifite, usanga ari abasanzwe nta birenze. Ariko bitewe nuko ikipe ya APR abakinnyi bayo usanga kenshi na kenshi bakunda kuba bari kumwe, ntigipfa kurekura abakinnyi muzarebe. APR umukinnyi yarekuye nuko ibitamukeneye, uwikeneye ntiyipfa kumurekura. Iyo automatisme kumenyerana ko bakinnyi ikipe ya APR kenshi na kenshi bikunda kubafasha muri evaluation yabo na evenement y'umukino bakunda gukina. Ariko urireyo uhinduranya abakinnyi buri mwaka, defense yose urasenya, hagati ugasenya, ataka ugasenya, izamu karekura, man, ikipe kugira ngo izabashe kumenyerana itsinde bizagora. Niyo mpamvu rero nsaba, wenda ibintu uzabigarukaho, saba ubuyobozi bwa Rayon Sport nimba batwumva, kandi niyo baba batatwumva, mwe muri kutwumva, mujye mugerageza izi message dutanga zibashe kubageraho, kuko kenshi na kenshi n'undi bizagaruka ari mwe ifitiye inyungu. Nimutabivuga ibihombo ni ibyanyu. Murenzi Abdallah nabo mufatanyije kuyobora, mudufashe iyi ekipe mufite mubashe kuyikipinga. Nibyo mumurongemo abandi bakinnyi bandi, ariko mwabonjemo mutabonjemo ntarirarenga. Nimba force ekipe yanyu nibyo, ariko bano bakinnyi mufite mugerageze mu bakipinge, kuko kumenyerana kwabo nibyo bizatuma mubashe kwitwara neza no mu mikino nyafurika. Kuko mwamaze kwereka ko Rayon Sport ni ikipe nziza. Twarabonye muri Fazare Rayon Sport usibye match imwe ya Muhanga batsinzwe ya championnat, so n'icyo mahoro bakirangije badatsinzwe mu 90. Impamvu batatsinzwe suko ari yindi automatisme no kumenyerana ko abakinnyi ba Rayon Sport, kuko kenshi na kenshi ikipe yabanzagamo ntabwo yahindagurikaga. Icyo rwose cyarabafashije, kandi ngo mwabashe kubibona namwe ko byabahaye umusaruro, biza gutuma musokera u Rwanda. Rero kuvanga guti ikipe yihindagura, man, kumenyana bizagorana pe, bizagorana rwose. Wenda bino bintu tuzarubira ku munsi w'ejo, kansoza ngende njye mu kandi kazi kandi barwama amamagara cyane, ariko iki mu gisigarane abariyo kababaza ikibazo. Ese koko mugendeye ku bakinnyi Rayon Sport iri kugenda isinyisha, murabona Murenzi Abdallah ariyo mahitamo yari afite koko umusaruro mwari mwiteze kuzabona muzawubona? Mutubwe muri comment. So mwakoze kudukurikira. Iyi yari Inyenyeri TV Rwanda, naho ngiye vuga kuri mukuru nitwa Clever Regis Peterson. Cyo ciao, hasta la vista, Imana ibarinde.